Pomlad je prišla, z njo pa še ena mladinska oddaja. Poglejmo si, kako se inovativno rešuje probleme najstnic. Kak si? Dar. In kaj si izvedla? Ej, a ti, ka misliš, da bi si že lahko lase pobarvala, pa bi mi pasil kak piercing? A ti? Babi, Prosim. kaj misliš, ali pa bi že lahko nosila petke, ali pa da bi si lase pobarvala, ali pa da kak uhan, kaj misliš? Poslušaj, od teh mojih, ko sem jaz bila majhna, v starih časih, nismo nosili visoke pete. Čeprav bi lahko nosili, ali smo bili tako siromašni, da se nisem mogla dozvoliti lase pobarvati, pa tudi ne. Hvala, babi. Zelo si mi pomagala. Kaj si pa ti izvedla? Učiteljica, kaj mislite, da se bi že tako lahko pobarvala ali pa da bi imela dolge petke? Vous colorez les cheveux? Vous êtes un peu jeune, non? Et puis c'est pas bon pour votre racine. Non, le mieux c'est d'attendre encore un peu. C'est pareil pour les talons. C'est pas bon pour votre dos. Vous avez le temps de grandir, vous inquiétez pas. Mami, kaj misliš, da si bi je že lahko dala v... Nimam času, imam Mami. službo. Pa mami, no. Babi! Kaj se nam lahko pripeti, ko gremo v hotel? A ni dobro, da smo prišla samo v Krško? Ja, kul je. Le katero sobo nam bojo dali? Upam, da ne bo pogradov. Če bodo pogradi, bom jaz zgoraj. Ne, jaz bom, ti si bil že zadnjič. Kaj je bilo pa to? V tem hotelu straši. Greva ven. Jaz se bojim, pej ti prvi. Ne, pej ti prvi. Pejmo skupaj teč. Okej. Ali ne veste, da so maškare?
Ali bi naredili vse za svojo ljubezen, če mislite, da je vse brez pomena, vam bodo naši prijatelji iz Novega mesta pokazali, kako mogočna je lahko moč srca. E su questa suddive? Ma già non ho detto sai plan. Pa lo che bisogna do qua bertia sta da kinjama. Pa manca več oggi brez veze. Lo che bisogna do nevi diskoteke ka šunda pe popraja. E pa lo che bisogna? Samo hakrava još me kolenčajen pa džama skupa. Mota manca do kon ura peteram. Ob 9 zvečer pe staramo. Gličače. Džeker, samo har. Palgas, pa persviš da nađe. Ma, me džao. Ej, kak si? Super, ti? Ej, fajn, kje imaš pa Majo? Bolona je. A ja? Stari, so kjeri John Kelly. Pa daj! Ej, ana mangi pani. Pani mangano. Ej, pani mangano. Pani mangano. Ciao. Ej, zbudim, pedisko pa zapandja. Kaj živine? Kjere. Lej, kafa. Kaj tručal? No, prav. Živim tu? No. Super, ocenjujem. No, malo jer je preveč drugarno. A ще бая покосило? Мама, може уже. Нікому питав.
Okay. شو جيت هنا جديد؟ وصل هنا كنت هديت هاي. ما هي وصل. نجيك سمهار. Ste prilepljeni na tipkovnico? Tole bo za vas. Edin podlogi, pa ne vem, če imamo tako. Yeah, this is the game. Which one? League of Legends. You're a professional commentator? Well, I guess so. Slovenian professional Slovenian. commentator. The only one. If you talk about Slovenian professional commentator, yeah. How they get ready before? They plug in their mouses, flip a coin for which side they are playing, and start playing. Kasani. Ja, kasanje ben. I've been playing it for 4 years, so it's a very addictive game. Addictive. LANs were first made precisely for people who spent too much times on the computer, so they would socialize. Da bi se v bistvu lahko skupaj dobili nekje, šli nekam na pijačo, igrali igrice, delali tisto, kar nas veseli. I think it's just more fun to play and much more relaxing to play at an event when there's like 100 people than just to play at home and talk on Skype. Virtualni svetovi so izredno popularni ravno zaradi tega, ker moje mišljenje je, da to v bistvu ne kaže zdaj problem v virtualnem svetu, ampak problem v tem našem trenutnem realnem svetu. Sem lepo povedal svojo zgodbo, ki je bila, da pač tu sam sem ogromno bežal v te virtualne svetove. Izgubil sem praktično več kot 5 let samo izgubljen v teh virtualnih svetovih. Ne. Mislim, da ja, da naša generacija živi, ampak da to ni slabo. Da ni slabo, da živi v tem svetu. Da je vse virtualno. Ker prej, ko se vsi navežemo na nekaj, se najdemo in se dobimo, tudi v pač pravem življenju. Zdravi. Zdaj se všeš, Do we have internet? Someone got disconnected and they paused the game, so we're waiting them to fix the problem. Nekaj vidiš po svetu, da migajo, kar vse 3 skup, pa so lani 1, 2, 3. To je problem, ajde sem te. Sem predstavljal že pride. The situation is bad. The last party we also had the same problem, but we kind of found out that the problem wasn't here. So this is kind of the first time that the problem is in the house itself, so yeah, we're kind of dealing with it.
Pejt pod risen, pa bomo videli. Aha. Ja, dela. Pejt dol. Internet! This was the biggest buff in the game that they were just trying to capture. Resulted in the team advancing in goal advantage, and they're probably going to finish the game and wrap it up pretty soon now. So it's really tense. This game is really tense. Ajde! Virtualni svet ima tudi ogromno pozitivnih lastnosti. Poleg tega, da pač pomaga posebej pri osebah, ki imajo veliko domišljije, da jim pomaga v bistvu to podoživljati, spoznati nove svetove, se poistovetiti s kakšnimi heroji, junaki in tako naprej. Torej, da jim pomaga recimo izboljšati strateško mišljenje, recimo kako se odločajo, kaj pri odločitvah, da imajo boljše odločitve in take zadeve. Širijo spoznavanje, učijo se, nekateri se lahko naučijo kak jezik drug, raznih drugih stvari se naučijo. Povezanost med igralci je velika, no? Ja. Ste že slišali za Šelmarijo? Letos je ta prireditev praznovala svoj 160. rojstni dan. Kostanjevica na Krki praznuje letos 160-letnico kostanjeviške Šelmarije. V bistvu gre za tradicionalno pustovanje, takšno, kakor so ga nam naši očetje predstavili in kakor smo ga mi kot otroci doživljali. Pustovanje v Kostanjevici na Krki se je začelo 1747. leta, ker so iz prvih cerkvenih zapisov je razvidno, da je bilo šemljenje v Kostanjeviškem gradu prvič opaženo. Sama letnica, 160-letnica, pa datira iz našega grba in je 1854. Po ustnem izročilu so to prvič Šelmarija v takem okvirju, kot je danes. Ta karneval se mi je zdel izjemen. To je pravi praznik za Kostanjevico, boljše kot novo leto. Imamo zelo veliko organizatorjev, ki se potrudijo, da izpeljejo ta praznik. Praznik traja kar 14 dni, vsak teden nekaj novega. To je naša zgodba, ki se odvija v 4 dneh. Se pravi, od oklica kurenta, potem na ponedeljek zvečer baklada z občnim zborom, potem veselo praznovanje s plesom. Na pustni torek imamo gonjenje medveda, popoldne sejanje in oranje, ker smo odgnali. In v sredo, pepelnična sreda, pa pomeni, da se od pokojnika, od tega kurenta poslovimo, ga pripeljemo do Kostanjeviškega mostu in tam se izvrši zadnje dejanje, ga zažgemo in vržemo v reko Krko. Bobnar naše godbe, izjemno dober. Ste ponosni, da ste iz Kostanjevice? Zelo izotopen. En ban problem. En ban problem, vidite. Solidarnost za naše kosmate prijatelje. Yeah, I need help.
No, not good, this one. It's some, how do you say, things that weren't prepared. But we'll figure out some way. Makeup fastener, you have exactly 10 minutes. Exactly, yeah? Because now we have one lecture. Okay, this is Nereia, this is Kato. Hello. Hello. They are super cool because they are here for free and just to help, and that's awesome, no? The dogs are in Brežice, and we're gonna collect some money to help them. And this is my pocket money and still empty. I'm gonna find some people. Just people, we need people. I work in MT. That's how I learned about it. Hey. So cool. Super. Hvala lijepa. For the dogs. In Facebook, we invite 200 people, 2,000 people, and then we were doing personalized invitations, you know, in different windows. We went to school, we did some posters. Purpose of the money is the beginning was to build some small houses for cats, but now they are really bad conditions, so the money will go actually for food because they need food for the animals. But you know what? It's too low. It's too high. I wanted to make something that would gather the volunteers, because every time I have some idea or something, I try to put volunteers together and locals. And this time I wanted volunteers to do something for for my community. The drawing, yeah, it's really cheap. Beautiful this fair. A lot of things, colored and handmade, very warm. So now let's do just one thing before ending. Let's guess how much money did you earn, and then I will count in the end, and then we'll see what will cover. Should I put the computer? It was super cool. I sold 55 in MC Krško. It was super cool. Drugačna umetnost, drugačna glasba in drugačni ljudje. Odprite oči, napnite ušesa in postanite del festivala Rdeče zore, ker je življenje kabaret. Good evening, Ljubljana! Some maybe know me. I'm Galina from Ukraine. Everybody should make theater. Ja, in vsak mora vsaj enkrat na leto obiskati Rdeč kabaret. Nekega dne sem se zbudila in so mi lase stale po konci in sem videla prvo točko pri kabareju. Istočasno me je ona poklicala, ding, ding, in je rekla, Meta! Pridi, Meta, kabaret imamo, nujno, urgent, resistance, I shall say this only once. Jaz sem rekla, poznam ogromno še drugih ljudi in ona je rekla, jaz tudi, dajmo skombinirati. In ratov je Rdeči kabaret. So come to the cabaret. They're making fun of everything, of the gender, of also performing arts. They're subversive in their act, so I really love them.
I'm not actually sure who are these people, but I think they're mostly from around here. Sami is from Japan. Sami, ja. Sami iz Japonske, Tami iz Tajvana, pa Kori iz Koreje. Koreje, Janez iz Slovenije. My little world is called Austria. You see the sheep of Austria. Mi smo multikulturalni. Somewhere between melancholic and horny. It's a Slavic, it's a special Slavic emotion. It's a very creative one. Listen up, voices scatter, listen up, listen up, listen up, voices scatter, listen up, listen up, listen up, voices scatter, listen up, listen up, listen up. Te se radi, kjerkoli ste, vsi smo enaki in vsi smo potrebni ljubezni. Make peace, not love. Tako. Venga, público, ¡Asturiano! Just for a... Dai, Galina, che è serious artistic. Hvala lepo. Žensko energijo bi bilo verjetno najlažje opisati tako, da je podobna vodi. Da je podobna nekemu oceanu, ki se mora neprestano širiti. In naloga ženske je to, da daje prostor sebi, svojim čustvom. Moška energija pa je podobna jadrnici, ki pluje po tej vodi, se pravi, več ima prostora za pluti, bolje je za njega. No, to bi bilo za danes vse, se vidimo naslednji mesec, takrat pa živite.